Diskus hernije je stanje koje nastaje kada dođe do oštećenja intervertebralnog diska koji se nalazi između kičmenih pršljanova, što može biti posledica prirodnog habanja, povrede, starenja ili gojaznosti. Ovo oštećenje može izazvati jake bolove u leđima, vratu, ramenima, kao i trnjenje i slabost u ekstremitetima. U Fizionova centru gajimo holistički pristup gde tretiramo celo telo, a ne samo pojedinačne disfunkcije. Lečenje zavisi od uzroka nastanka bolova koji se dijagnostikuju na specijalističkom pregledu u našem centru. Na osnovu rezultata pregleda kreiramo plan lečenja koji podrazumeva kombinaciju manuelnih tehnika i aparata uz pomoć kojih možemo pacijenta obezboliti još prvog dana. A u narednoj fazi lečenja uz pomoć dve vrste fokus aparata možemo uticati na regeneraciju hrskavice, tetiva, ligamenata pa čak i kosti. Jedini smo u okruženju koji raspolaže sa dve vrste fokus aparata, a od ove godine u naše protokole lečenja uvrstili smo i robotizovani laser M8 koji zbog svog analgetskog dejstva omogućava oporavak uz minimalan bol i napor za pacijenta. Ukoliko se borite sa bolom u leđima, vratu ili imate bilo koji fizijatrijski problem, zakažite specijalistički pregled kako bi ustanovili pravi uzrok bola i rešili vaš problem.